إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أدب المفرد حديث في درجات على سواها مها أخونا أختون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أد مهارو أدوي سالكون مميولني awatterenna heyokon hituma awatterenna adakodden jehe haggutaka adi awatterenna meduga bahattan jehe adabu akhlaga behe gotun aiswa hadista nangane unu babta adi sakon men kiyamum dani egotum media hafta ga akon men wani kiyawafa awatteriya hajate jehegen anna hindu ena nuwadwe gotak gege doru leppun ei ora nuba kamekkan nangene munu baabuge ituron awatteriya banuhaye famaniko manufuragen hurumuge nuba kama adi awatteriya ena geega ekakka echchakun dinu mattaka maskakka ero eya fen ituru kurumuge wahaka nangene munu hadistake wani media haftaga kiya miedu algon me fashani babu aljaru salih salih awatteringe wahaka nangene unu babu salih awatteringe maqama adi salih awatteriye libejje kamuga wanama ei alaka libeganda awadu ni'mate kan angade babu e babuga aiswa hadista mitanga al-imam al-bukhari mi babuga emme hadise riwa kurabbafa miwani ni hadis wal riwa kurabbafa miwani nafi' ibn abdul harith kalefan vidal wa nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabbiye min sa'adati al-mar'i mihage baajjaveri kamuge terenne wani mihage baajjaveri kamuge terenne wani min sa'adati al-mar'i al-muslimi muslima mihage baajjaveri kamuge terenne wani al-maskanu al-wasi' tanawas diriulene geen ena libifavun wal jaru salih adena baadwer kamuge tereng imene kamake na rangwal salih awatteri libifavun wal markabul hani lui faseha sawari libifa otum mi hadis rasulullah hadis kurabba fami bani baadwer kan duniyega libige mani baadweringe tereng ena wane mi tinkanta emi hakan hasil kurefa wanama adi mi riwayen ehen sanadakun aiswabe en sanadakun hataru kame bayan kurewegen aiswa hadisen aisabe hadis wasfuluga aisawani ehem riwayatuga aisawani arba'un min as-sa'ada hataru kame be muslim ala ena baajje ber duniyege haya baajje berunge terega himene ege tereng emme furatam kamaka riwayatuga aisawani al-mar'atu as-salihah salih ambeke wal maskanu al-wasi' tanawas ge diriulene tanawas tane wal jaru salih salih hewlafa awatteriye wal markabul hani adi lui faseha gingulen faseha sawariye hagigatuka mihataru kamaki hagigatuka mihakan hasil wejjekam ganama ena duniye baajwerkan mihakan libejje ekave ekoto mi hadis wasfuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fa miwa hataru kaman wa tinkama balair furtama meti wal maskanul wasi' tanawas diriulene tanellibon ege maane ki misalaka nuta avasthanegga wara kuda geegga ilayen ulenyamu dimawane wara gina datitan honna aasa gotegga e aila ki ei darin gina aila ekam gawa nama demaferiye aila ki darin gina aila ekam gawa nama emme kotriyege misalaka diriulani demafirinna anhindarinna firihindarinna ei wara dati diriulumaka hagigatuga waane enage diriulum
wara baajjeverunwa durugawa kamakavwan ehma rasulullah hadis kurawani baajjever hayatigga ekulevegumwa kameke ei tanawas diri ulene thane libumaki ema firimihaage wajiben ei ekan tanawas kurumamma sekke kurun enakula dana vi warak mige muraden nun ei diri ulomuga israf kurume enage ulene tan minwaravre bodu kuruma kotrita gina kuruma mi minun ege murada kiye ege murada kiyena fudiye minbar misalaka ema firiyak tibenya enage anhin darinna firihin darinna dima firina adege turu misalaka den itura awatrek honnanya emiha kabbenwa waragge tanawas wima ebaru fudi enege maane no rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis rasulullah murad no ei diriulumga ni'matan ituru kuruma adi ni'matan ituru kuruma israf wa min wara ituru kurumeki ekalege faanu irshad devwa fa miwa hadis ke tere kan wannan imam muslim ge riwayat ge isawani jabir ge faanu ge riwayat fa ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurebe anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege faana vidal bi hadis kurebe firashun lirrajuli tammachgeega tammati wanageega tanamaskam onnanje he memwara ki tammachba nama firhim miha yawwa tammachka wa firashun limraatihi yadeenage anhenu nabwa tammachka والثالث للضيف تمنا تمچكي اي enage mehmana abba tammacce timana tammacce wandihen والرابع للشيطان iturwejjiya geega iturwejjiya den ewani shaytanash ehma mimmarawrege geta bodu kuruma kotrita gina kuruma ki islam den gowala kamen islam den gowala ni duniyega ena hoden jihe mimwara ki ei ena diriulama beenumwa minwaru ituru kuruma ki islam den baralana abdes duniyege de metta kudago maduko zuhudu veri diriulama ka ulum namaves e tanawas kamuge murada ki midenne wona gota aam diriulama ge mihege diriul dema feriyege diriulama ga lazim wa minwaru ei kurimes bayam mi kurewuno gota aden devane mennane almonge mi baba gulum hariba ei jarus salih hewlafa awatteriyellibo salih awatterige faratu haigatuga warab bodati fadataka manfaata ena qur'ana ei furtama kamaki ena kaariga washaken uleero ena geege amankama warab boda amankan bina efamani awatterringe amankamuge macca manake awatterinnaki ei nurakkateri ena ekama emin namde birugannan je heba ekkamuga wa nama me bekala mihunge waake ba ade ena wana datikama kawane diriulon ena muli huriha duwehigga ena diriulo undaguwan adi enage so awatteriyaki salihu awatterin kamuga wa nama ena yabba adi enage darinnawwa namuna yakan awatterin wane misalaka awatteriya komme duwahaku gein ku hasna mada faswagutu namada datan finnane enage darinna warabbodu namuna ka vegennan ehma rangalu rahmetteringege muradaki emihunake deenan ule allah kiyamanteriwa watteri ege manfa hakikatuga jehgen hunnage qur'ane ei misalaka me una hena abadu namadan ibbagutege dakamanya nage darinna kudi dar bodetu amangana darinna fennan riviti al tabis daswana awatteriya kibe em rasul hadis kurawani පාජ්‍යවරිකමගේ තෙර හිමනේ කමකේ එයි අවට්ටරින් නිබුන් අදි රංගල සවාලි අවට්ටරිකම් ගාවාන මේන නසයහත්තර වාන ගෝස්කොක් කම දඤ්ඤාම් කම රංගල කොල්ලෙන් ගිහෙන්ඥා වස්මුණ දේනේ එම ඒ රහමත්තරිය ෆරාතුන් හකීගත වරබ්බඩති මන්ෆාතකේ වානති වේ දුනියගේ නා මරබ්බඩති මන්ෆාතකේ වානති රසූල් හදීස් කුරවණි පාජ්‍යවරිකමගේ තෙර මා කමකේ එම ෆෞකමකම් මේ හදීස් ගමන අල් මර්කබ් අල් හනි ලී ෆසීහ සවාරියේ ලිබිගෙම්මු lui faseha undagu kamen ega ekulevige noa sawari elim kuri samanaga balaf kam gawana kuriga sawari taku kami beyenon kurani jamala aha mifada takicca behegatun qur'anaga allah taala wahi kurabafani wal khayl wal bighal wal hamira litarkabuha himara baghla adi astakicca ki tebamihun ya سوار متك واتكتش وزينة هذه زينة تركمك ويخلق ما لا تعلمون هذه إله سبحانه وتعالى تبام ندن تكتس خلق كربه إن آية قال وهي كرباني وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون تبام هيك جوتك لبا فواني كاندو دتر كرا أولن بفهرا هذه نعم سوفتا تبامهم إيك متش
himaru mi tagichki ei bod zinatin zamana balafkam gawana wefundangen zamanuga datur kurum ei lui faseh kamaka wefani echihiga adi zinatek gotuga lefani kamako zamanuga igotuga datur kurani war wehnya warega aviga vijya aviga ehnames miharu aharmendan eniyuma metti bodu wefa ehno miyadu algon men daturu nukurane aviga daturu kurane fini kofa honna echihiga ema Allah subhanahu wa ta'ala ga niyuma miharu mi gotum balanama tanawa sifa miwani tanawa sifa miwani ema miharu balafikamuga wanama ma bodu niyamatin mi sawariga niyumai mihara balafikamuga wanama adi ma bodu ni'mate sawariga mi niyumataki den kuriga bunen gotan mi riwayatuge ehen riwayatu ka isave wa min shaqwat ibn adam adam ge dariya ge abad verkam ge duniye ge hayat abad verkam ge tere ngba ka ham kantat ge tere ge hibene al mar'atu su nukiyaman teri nuba abimi helibun adi wal maskanu su adi nuba dirulu mattaka ekashi ganwa kahala dirulu mattaka ekashi ganwa kahala tanegga dirulu adi wal markabu su adi sawari undagu nuba sawari yege ena libifamu eg sawbun ena gellema mislibedan sawari nuba vijiya adi ena atum bodu kharade mali gotun eta gellum de che gotuga sedan ena sawari yeki irangalo sawari ek gotuga no ejjekam gawana michissaki abadu ena ge muli hayatu ge komme wagutiga beerun jech e michi rangalo vejja mikantetta rangalo vejja ena muli haya baja veriwane den efoga al-imam al-bukhari rahimahullah alayh genna wafa wane babakimi babu jarsu nuba awattiringe wahaka nanganevunu baba enaga awattirinna nuba awattiringe wahaka nanganevunu baba mitanga al-imam al-bukhari rahimahullah gena wafa hadis wasfulaki mi abu hurairah radhiyallahu anhu gari riwayat wa riwayat kalifan bidal wa kana min du'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam ge kuraba du'a fultaw ge terega ve allahumma inni a'udhu bika min jari su e allah ibe ilaha gazatum mera rakkatir kaman edeme nuba awattiringe kibaini awattiringe nubakan honnane minbar wala ekamakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakkatir yuma du'a kuri kantatto ge terega bahimene nuba rahmetteri nuba awattirin allahumma inni a'udhu bika min jari su fi daril maqam darul maqam egga amko diriule wasamberi begen ule tanuga wasamberi begen ule tanuga nuba rahmat nuba awatteriya kurumge nuba kam rakkatere kamade fa inna jara ad-dunya yatahabbal ehni duniyege awatterina ki ay tannun aritana badalu ule bayke mi riwayatuga miwa darul muqam mige muradu ehe gotum komme swarka ilmeringa meduga khilafu ufedifa ve egotum mi darul muqam tafsir kurawe gota aiswa ehni riwayat tan ebohore gotum al-imam nasai ibn abi shayba ga riwayat fawe nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurawa kamunga fa inna jaral badiyati yatahawwanu anka fahama kasharum badiya ga ule badiya mikane rafushuga ule awatri kamunga wana rafushu mi hunna kittanu anettana badalu ule bayke adi imam muslim ge riwayatu ga iswani fa inna jarakal musafiri idha sha'a an yuzala zala datururi gotuga hole iruga awatteriye ka wafarate benu vijjiya ena kibaim wakiwegen devidan ekamaku abadu me ena diriule tanuga ena wasamverbe ule tanegge rahmetteriye kannu ba rahmettere kujjiyam ege datikan emme boda yusas kureben abadu ena ekongolenje emme ekala awattere kibai rakkatere kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam edi wadagan fawa kama mi riwayatu ga ismi wani mi emme sahha gotaki namames darul muqam mi bas beenon kongolebe akhiratuga qararbe uletam e suwaruge nuwata naraka esuwarge nuwata narak ehin kama bana mi duwage mana ki allahumma inni a'udhu bika min jari su fi daril muqam ege mana ki narken salame mattaka idi kura duwa narkaga gaim hunna tanu ga mana ki naraka nuwata suwaruge emme fahum mi qaam be tibe detanu kurettana ki narka nuwata suwaruge tanu nuba rahmetterin ki be rakatar kam nuba rahmetterin wanna nuba awatterin mi wannani awatterige gotuga nuba
mihunge kibe rakkaateri kaman edeme fa inna jara dunya yatahavval dunyege awatterinaki ei badalwe ule bayke bayin mere mitanga emi gota mana kurabba e sabaki bay dua taw misal ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kurabba fawe timan kalege faano nabiyuna shahidun qiyamad dole abba shege murada ki suwarge baddevu ha mi gota nubarah terin qiyamad doga wannane tan nubawege matan goti bijarunge gotuga nuata watteringe gotuga vuma rakkater wifawa nuba awatterinnaki narakage ahulwerin kamuga bayin ilmer mitanga mana kurabba namis al imam al bukhari mitanga mi riwayat geneswani hagigatuga sama ge akariga ina am kuddiri ule wasam veri ule tantana go ule nuba rahmatan ki bayin rakate umar rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kurabba fawa kamuga adenge fogama mi babuga itur hadis wasfule riba begen aisawe riba kurabba fawa abu musa al ashari garihum abu musa vidal wani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah hadis kurave la taqumu as-sa'a qiyamai nuwahutte hatta yaqtula ar-rajulu jarahu qiyamai kair nuwahutte miha enage avatteriya qatulu kofumaddande wa akhahu wa abahu adi enage akhaya enage bappa enage atum marala hisaba dandin nivara gatulu amu joma dandin qiyamai nuwahutte mikan dalil koddene qiyamai faano ado sayme qila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam denne mune ya rasulullah ay allah ga rasula inna fulanata taqumu al-layl anhene gewahagabe e anhena kire alkan qura miheke wa tasumu an-nahar duwalu ena roda hife wa taf'al adi ena qura he kanta ginakam me nemen kanta take skurabbe wa tasaddaq adi ena heda viskure waran heda viskure dilecche wara wa tu'zi jiranaha ehnamas enaki anhenaki enhena wa tu'zi jiranaha bilisaniha anhenage dulun enage avatteriya udagu kurami kenaki faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam hinduka hadis mi kurabani maka nabiy sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha hadis kuramani hiya min ahli nar ena wani narakage ahul weringe terenne ena wani narakage ahul weringe terenne migen dalil koddani mi awattirina nubakon hetumaki aadage kafafa innukam bodu fafa ekam bodati fafa tawu tere himene kamegga menuwi narakage waido nanna ema awattirina udagu kurumaki ei bodu fafa din yefu dannawa fiye qalu dannawa fiye fulanata tusalli al-maktuba adi ehingan hinake naki fardu fasnama dena kullani nega den iturna sunna namaz qurakame wa tasaddaqa bi aswarin adi ena heda kongole bi aswarin imam muslim ke riwayat ka ismani bi aswari aqtin ena heda kongole hikka fahun nakiru e ammike hikka fahun nakir no tami zamana bunanyamu ei cheese zamanuga eha aguhuri chenungai ekala agunen echis nota e zamana baras kam gawana meha agu bodete echis nongai ekala echis mina heda kon ule ma agu bodete chi ma ginai mese da kon ule mihen none ehnnawa swala tu'zi ahadan ebesmi kam mina mi udagu kon ule mihen none فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله حديث كربي هي من أهل الجنة إنا كي سورك إيه هلو دي إيه ميجي مانه كي ميها هي عمل كوريس أنكان دكتورا كورا ميهون نكي الله كذاتوغا ورا نوبا ويك إنا كي هي عمل تانغ دي كتاب مجينا بكم غابيس إنا كي هي عمل تا الله كذاتوغا إنا كورا نمادا إنا هي فارودا إيه ميزان كوربي يروغا ena fafa gotun anikam dogu de mottaka kura kanta ma
nubaaf dilafatuga ma buraheliga ma ichgotuga wegem meden ehema heyo kantatta kurumuge iturun අනිකායන් උඳගු නිදුනුන් අනිකාය ඉවස් කහලා උඳගුලේ නුවාගොතන් දුනියේගේ දිරිලො මට්ටම් කරන් ගෙහෙන් ඒ කියාමෙත් දුහුගා මිස්තකුන් ඉතරෙන් බගුරුටුවා මිහුගේ වාහක රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දිකුරු කුරබ්බාෆ් වා හින්දුගා අයිසවනි අමුලින් මෙස් අනෙන් මීහාගේ හග්ගන් අරාගෙන ෆවා මිහු එම හේව අමලත ගින කුරා මීහකු විස්තන් චෙනේනාගේ ඒනාගේ උඳගුලුන් එහෙම මිහු රක්කාතරි කුරේ ෆවරිතෝ ඒරන් ඒනාගේ එහෙව කන්තකුගා එම්මෙ ෆුරිහම فهذا هنا قرآن الإمام مسلم الإمام أحمد كليفان مسند رواية وفا يتر رواية جايس بني عبادة من صامت قارين رواية ورواية جايس بني النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرفيه اضمنوا لي ستا تبامهم حكما كنت من كليفان يقين كان ديش جرنتي ديش من أنفسكم تبامهم نفسكم أضمن لكم الجنة أتمن كليفان يرون سوارجي يقين كان دينام سوارجي جرنتي دينام دبا هشيمه ايه ترين فرتم كمكي يصدقوا اذا حدثتم تبامهم وهكذا كاهرنا تدو مناشه تدو هداشه واوفوا اذا وعدتم تبامهم وعد وجكم غوانما وعد فداشه وادوا اذا تمنتم تبامهم اماناتك حوال وجيام امانات ادا كراشه واحفظوا فروجكم اتبامهم فرجتا ركعات الكراشه وغضوا ابصاركم اتبامهم بلونتا تركراشه وكفوا ايديكم اتبامهم ايتا ما تركراشه انميها مدغودنا انميها ميكانتا ميها كان يقين كان ديفيكم ميها كا تيمن كليغ فان سوارغه يقين كان دبا هشيمه دبانا එමෙම මිහාරු මේ හදීස් වස්වලන් එකිගෙන් දියයි රහම අවට්ටරියායන් හේකොන් හිතුමකි බොඩුවෙගම අලකමෙක්කම හේවගෙම අමලෙක්කන් සුවරුගේ වන්න මගුෆයිවා කන්තත්තවගේ තෙරේ මාකමෙක්ක আদি ඒගේ ඉදිකොළෝ අවට්ටරින්න නුබෑකුන් හිතුම කියන නරකය වද්දම මගුෆයිවා කමෙක්ක hadiis ituru hadis wasfule mi babuga ikalege fano dhikru kurabbafa e babe ei abu yahya ke hadis iswe bayan ve midei umara bun ghurab ikamana ikalege fano vidalawani anhim firhim bekale ikalege fano vidalawani inna ammatan lahu ikalege fano ge bodudata bappa faratu bodudata timan ikalege fano kiya devvi haddathathu كليك فانا كيا دبيه أنها سألت عن عائشة كمنا سؤال كربي عائشة رضي الله عنها جارهم أم المؤمنين مؤمنون جماما مؤمن تكون جماما عائشة رضي الله عنها جارهم سؤال النبي مبيك ملكه إن زوج إحدانا يريدها أهرمن جترين ميه جام هنك فيري ميها nuata enage firi miha enage kibain edna kurban ede hinduga fatamna'uhu ena ekam manawe gane nafsaha e anhena enage nafsun ekam manawe gane ekam gabule no ijabe no dine edda kurban edunima suwal me kurabani aisha radhiyallahu anha arhuga imma in takuna ghadba ekatan kurani mi anhenonge tereng by far uliyais gane أو لم تكن نشيطة نوتا إكان كرمتك هيواج كم نتيمة نوتا إكان كرم شاغور وقتك نتيمة كهالتك وجايب إنكار كره دان كرما فرميها فهل علينا في ذلك حرج مي هرمنا مي مسألة هوري كمين هي مي قطع كنت كرمكي مي مسألة هوري كمين هي قالت إيه دوكا عائشة رضي الله عنها فيدال فيه نعم آيك تي مسألة تي مسألة هذه بدال تي مسألة إن من حقه عليك أما كشورون واي كالي كما تشوا حقك أنا أبا كالي أبا أنا كما تشوا حقك لو أرادك وأنت على قطب لم تمنعه تبا بينهم بكين أنا عايز في هندقة تبا وتي mitanga istamani qatab ek murada ki ei jamal echiga sawar ule minmar tankole manak ewaru kuda dati gitamme dati hale gawa wakute genota tankole gavis
Peremiha ekaman edejjiyam kale tibage macca ekaman ijaba den jehene ekamge boduka mita bayamik kurabba famani ijaba den jehene mana nuwene lam tamna mana nuwene qalat dehiduga timan kamana dannawa fi me qultu ilaha Aisha radhiyallahu anha timan kalefan dannawa fi me ihdana tahid misalaka den harmenge teren amiha ko hayulu we fahorejjam den kinen ewa hayulu we fahorejjam وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد إجميهم كريكك وشو وتما إما تمتش منوي نوائر أدي ولحاف واحد إما برشيت أتي إما برشيت إمتين وتما تمتش ونني حالتك حيد فوائرك فكيف تصنع حيد فوائر دينكي هدان إفوق عائشة رضي الله عنها بدال بني جواب دبهم قال لتشد عليها إزارها دين هيدوغا تبا كنتك ورنجه غتكي إزار بناني معنى كي تيرين لايتشه لارني ثم تنام معه دين نداني فرميها ايكو فله ما نايبه تباغه إزار متي هما ايك مرادكي ehmi ke ehen hadis wasfur tabbe saisa bohri sahhako ngaisa ituru ehen riwayat toga aisa bohri Aisha radhiyallahu anha gari riwayfa nabiy sallallahu alaihi wasallam haydu ge doswaruga dan quran wata ami miha kare ඉද්දාන් කුරුන් නොත ඒ හුරහා එක්ක ඉද්දාන් කුරුම කී ඒ හුද්ද කමකේ මිතං ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා මි හම එකම ඉර්ෂාදු මි දෙවනි එක සබබකේ කොවාත එක සබබකේ එකම ඉන්කාර නොකර මේ නෝම සදිස්ත බාවර කො නයිසවේ බාවර අයිසවේ මිකම දලීල කුරා ඉන්කාර කුරුම මනා කුරෙගම් වාගත බයින් හදිස් තෝ ගාදේ වර බොඩ ලවන ලෙබ්බෙගම් වා කමකේ ගොතුගා මිමිහා ෆිර්මි एक गुलिफावा कमक बाती एक मनावगतुम बड़ती फावतोग तेरेगा हिमनेगे बिवानी दिन यफहुगा आयशा रदियल्लाहु बिदालवनी मा अन्नी सौफा उखबिरुकी मा सनअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमन कमना कलेगफाना किया कमना किया दिबा फाना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंत कुरबी गोते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंत कुरबी गोते तिमन कमना कलेगफाना किया दिबा फाना में إنه كان ليلتي إدو الرجع تمن كلفا تمن كمناعة أريهوغا وارجع تمن كمناعة أريهوغا هن وارجع النبي صلى الله عليه وسلم فطحنت شيئا من شعير تمن كلفا تمن كمناعة كلفانا غوتانون فو مود نيمه فجعلت له قرصا أدي إعن روشي فيه نيمه روشي فيه نيمه فكلفانا اتكا कमनागे अरियुगा हमजे फोन रेगा तिमन कमना रोशी फिहुनी मुए फदखला फरद अलबाब एकलेफान तिमन कलेफान गारिहा आइसफा वगतुंगा अनिकस नुकुमे गेंदिए ودخل الى المسجد ادي مسكتا ودنا ekलेफान وكان اذا اراد ان ينام اغلق الباب ay gotu nabiy sallallahu alaihi wasallam nidam beenu fulu vejjiya me furatama ekalefaana doru lappana doru lappai wa auka al qirbatu adi fen alam honna fen kambaruta bandukure matijahe wa akfa al qadah adi tashita bandun jahe nota bandukure kayfano nidam beenum fulu vejje kamuga wanama wa atfa al misbaha adi light tan niwala battita niwala vai kalefan nidam astu beenum fulu vejje kamuga wanama se kalefan wadila fa miskita shedie fantadartuhu dan timan kamana ekalefan attaka intizar kore vime awmat anna neiraka ayyan sarifa فأطعمه القرص اكلفانا اكلفيهن روشين كاندين متكات من كلفان انتظار كوغن انوي فلم ينصرف حتى غلبني النوم تمن كلفان تمن كمنا نيدي غدبجو مدان دمس كلفان امبرينادي
وأوجعه البرد دين مي فيني موسم كمي كمان مهيغاني مهالسا مهيغاني دين كالفان فيني موسم فيني غدابي فان كالفان فيني غدابي فأتاني دين كالفان تمن كمنا غيرها أي فأقامني تمن كالفان ندا تمن كمنا ندا فوبا ندين نجي ثم قال دين فوقا بدال بي أدفئيني تمن كالفانا هونو قديش فيني موسموغا فقلت له تمن كمنا النوافي إني حائض ميسن غتامي إتاغا إني حائض مي بيكلك الدي جواب مي بيكملك الدي جواب نما سامن مي بابوغا إتاغا بخاري مي رواية جنسوا أصل مقصد أدفهاتو منن එකමන විදාලෝ තිමන් කමන හයුදු වෙෆේ මෙහෙර හයුදු වෙෆේ රසූල් සාදිස් කරේ වයින් මස්සලෙනත එහෙම් වියස් වයින් ඉක්ෂිෆි අන් ෆඛිදයිකි කමනාගේ දේෆෝගා ආයිෂා හදිස් කරවනි කෂ්ෆ කරවම ෆාෆල මස්කන فكشفت له دنت من كمنا كشف قد بيمه دين افوغ نبي صلى الله عليه وسلم كمنا اكلك فانو اكمنا غين هونو فينيكان كلك فانو افوري فينيكان فيلوا لبيه اهدوغا فاقبلت شاة لجارنا اهدوغا اي مانك ايريغا هم هيغادي كمكي مي اي අහරමෙන්ගේ අවට්ටරිය තිමන් බේකයි මලුන්ගේ අවට්ටරිය ගෙන්ගුලේ බකට්ටේ ගේතිරේ ගෙන්ගුලේ බකට්ටේ දාජිනතුන් ෂාතුන් දාජිනතුන් එග්මනාකි ගේතිරේක ගෙන්ගුලේ බකර ඒ ගේතිරේක ඒරුගේ බයිෆාරු බකරි හුයිහෙප්පුමන් ගෙන්ගුලේ බකරි ගෙතුරුන් ගේතිරේකස් බකරි ගෙන්ගුලේලා ඒ ගේතිරේක ඉතුරුවා බයින් එච්චි කාන්දිනු මෂා මිසාලක රොෂිකහලේ චීතුරුවා එච්චි කාන්දිනු මමිගොත ගෙන්ගුලේ එකහල බකට්ටේ අතිමන් නමෙන්ගේ අවට්ටරින් ගෙතිරෙන් මීහෙගේ බකට්ටේ අය තිමන් නමෙන්ගේ ගියා दिन एफोके बकरी में कुरा कमकी एकमना एकलेग फानट्टका तैयार कोफावा रोशी बाइंग हिफागन रोशी हिफागन मिदन ثم أدبرت به दिन एति हिफागन एति दा दिया فقالت एकमना विदालवे فقوت عنه فقلقت عنه दिन तिमन कलेफान तिमन कमना बिरुगते एति गिंगोसानति واستيقظ النبي هدوك النبي صلى الله عليه وسلم قلت ندين هيلو بافا فبادرت الى الباب تمن كمنا ايتي منا كرمتن ايتي هودو متكا رشي هودو متكا دي وقلت النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرفيه خذي ما ادركت من قرصك كله كمنا جي رشي بينوا منبر نغاش يفا نغاش ولا تؤذي جارك في شاته ಬಕಟ್ಟಕಟ್ಟಕ ಅವಟ್ಟರಿಯ ಮುದಗುಲೆನ್ನು ಕುರಚ್ ಆನಕೆ ಏಕಹಲ ಕಮಕಟ್ಟಕ ಹಿಂಗೆ ದಲೀಲ್ ಲಿಬನಿ ಅವಟ್ಟರಿಯ ಮುದಗುವ ಎವ್ವಿಸ್ ಕಮೆನ್ನು ಆನೆ ಕೊಗ್ಗೆನ್ನೆ ಎವස්සಲೆನ್ನೆ ಮುದಗುಲೆನ್ ಏನ ಕಿಬೆನ್ ವಿಯಸ್ ಏಸು ಮಿ ಹದೀಸ್ ಕಿ ಮಿತಾಂಗ ಗೆನೆಮುಗೆ ಬೇನ್ಮಕಿ ಅವಟ್ಟರಿಯ ಮುದಗುವ ಎವ್ವಿಸ್ ಕಮೆ ನುವಾನೆ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಮಿ ಹದೀಸ್ ವಸ್ಫುಲುಗ ಸನದುಗ ضعيف ಕಮೆ ಗೋರ್ ಸನದುಗ ضعيف ತಿಂ ضعيف واتين سبب المرين بيان كربا يغتر اكما كي عبد الرحمن حديث के सनद गमी बा عبد الرحمन की ضعيف आदि एनागे बडो दायते की सई नेगे कोंबे कर नेगे बय आदि एगे इतुरम मी हदीस गा عبد الرحمن ضعيف راويه बालिका शितां कोले हदां होरम बालिका शि रावियन एगे इतुरम उमारा एकी ए काकु कन्नेगे मी है एगे इतुरम एनागे बोडबे बेकी वेसई कावका बोडदाते की इस काव करने गे मी हेन्नम वेस मी हदीस गा आइस मिवा कोम्मे कमकी वेस मीगा सह्हको दलील आइसवा कंकं एहन रिवायत तकुं एगे तेरेगा अबि मीहा फिर मीहा एना कार्य हाजत कं आइस एदे हिंदु मनावे गतु मनावे मा दलील तब्बावरु आइसवे अदेगे इतुरम इजार हायदुगे दोसर इजार सुरु कुरब्बाग नोत इजार लाගෙන් එද්දාන් කුරුම් හුද්දකන් බයන් කුරා හදීස් වස්ෆුරතබ් සහකම් අයිස්සවේ අදීගේ ඉතුරුම් මි හදීස් ක අයිස්සවා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම නිදාම් බේනම් ෆුළු වෙජ්ජකමුගා වානම එකලේගේ ෆානෝ ගේගේ බත්තිත නිවාලා අදී ෆෙන් කම්බාත මතිජහ වාක වෙසහකම් අයිස්සවේ අදී ඒගේ ඉතුරුම් මි හදීස් කමවා අවට්ටරින්නම් උදව් කුරුමුගේ උදව් කුරුම් නුකුරුමන් අයිස්සවා මෙවා කන්තබ් සමසහකම්
aisa ve ehma mi huriha kama kiyus mikama dalil huri kankam al imam bukhari mitaga mi hadis wasfolo gennawa fa mi bashawa sababa kimi eme mi beenuma kimi hadis wasfolo mitaga mitan kolo genewa mattaka ei awattirinnan udagu kurumuge nubakan awattirinnan udagu nukurum bayan kurumattaka hadis miwabuga ituru hadis wasfole genewa fa be abu hurairah radhiyallahu anhu ge ariho riwayat fa riwayate kalege faanu vidalwani إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربا فيوني لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه لا يدخل الجنة سورة نونه suwaruge nuwanna hutte man la ya'manu jarahu en aman begen nuwa miha enage awatteriya aman begen nuwa miha bi bawaiqihi enage nubakam enage undagutakun aman begen nuwa awatteriyakam gawanama ena suwaruge nuwannane aman egi muradaki ei biruwerikamuge idikolo maneki e awatteriya enadike birum enaage faratum vedana gellumattaka nota enaage faratum vedana undagula kattaka birum ehunna watteriya efada mihunge nobaka metanga bayan korabege mevani efada mihunnaka suwaruge nuodevene adi situro ehe riwayate gaisave abu hurairah radhiyallahu anhu ge riwayate mani kalifan vidal wani rasulullah hadis korabe al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi muslimu miha ki enaage dula enaage atun e muslimun salama begema mihaye wal mu'minu man aminahu an-nasu ala dimaihim wa amwalihim mu'minu alaki ei mistakon ena kiben amam begema mihaye ei bes biruverikame nonna mihaye hagige mu'mina ki ei enaage faratun enaage leya enaage mudala gellun dinuma mana gellun dinum amam kelle begema miha ei muslim ki hagigatuga smitanga mi rasulullah hadis korawah mani warabbodu kamege wahaka suwaruge nowannane ek muradaki suwaruge ga ilmer mi kurega smitanga zikr kurayfwana mi ge muradaki muwahhid ekkamuga wana ma kommistuwa kun suwaruge wannane mi ge muradek kam ilmerin bidala tafatu qawta genuwa fa be ge tereng baybe ka bidalo ne ge mana ki suwaruge emme furatama wanna mi huge tereng mifada amal takura mi hun nowannane kam namas adab ena debuma fa adab haqwa mihkam ga wana adab debuma fa nerevene ka mita migutan aiswa komme hadise kun dalil khodbeni ifa fa ge bodukam ifa fa ki bodu fa ge gotuga wa fa ka nwana migutak rasulullah sallallahu hadis no karwana mane ki awatteriya nubakon hitumaki undagu kurmaki ei bodati fa ge terega himene kameke adin efo ga imam al bukhari ituru babe mitaga migennawani babu la tahqiranna jaratan li jaratiha walau firsin shad ami babu ga bayan kurabba famani awatteriya enage anen awatteriya ya heda ikurum ga hadiya ibdinwa nota sadaqat ikurum ga kitamme kuda member bes ei kuda member ekkomuga nudekeshe ei bucket tegge dabaha kurairu ege gokkadu mane ki faage emmeda emige minware waran agudan echinge hagigatuga ege minware sadaka kurma vss ei kuda echige gotuga nudekeshe ei kuda echige gotuga nudekeshe esawwa ki niyai salih wajena wara niyai rangal wajjikam gawana kitamme bodo amali bes wara bodo amali ge gotuga vigen higadan allah ge hazratuga enaga awatteriyattakade kitamme kuda minware beseima kuda ichige gotuga nudekeshe abu hurairah radhiyallahu anhu gari riwayatgen wahin hadis wasfule gaisave rasulullah sallallahu hadis kore bikama man tasaddaqa bi'adli tamratin mihako kadurege minwaru heda kuriye min kasabin tayyibin ena heyugotuga rangul gotuga hoda fawa mudalum wala yaqbalu Allah illa tayyiba Allah subhanahu wa ta'ala rangalo ichmenu qabul nukurabe wa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi ena heda kuri rangalo ichi gotuga hoda wa heda kuri kaduruwan Allah subhanahu wa ta'ala eti qabul kurabe ilaha ge kana pulum thumma yurabbiha li sahibihi den efo e kaduru bodu kurabe kama yurabbi ahadukum faluwahu ei teba mihunge tere mihaku kuda as
بلا بدكراهن إيه صدقائن الله سبحانه وتعالى بدكربي حتى تكون مثل الجبل بدو فربدك وارا واند معنى كي هي وقتها هو دا إتشي التكاليم بخاري جنوا فامي حديث أسفلكي أمر بن معاذ الأشهلي جاريه الرواية فوا روايته كليك فان بدال وني كليك فان كاف جاريه الرواية كربا ماما جاريه الرواية كربا ماما بدال بي أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كليك فان الدنيا يا نساء المؤمنات مؤمن تكون جانهن تكي لا تحقرن امرأة من كنا تبامن كريم بس أنهنكو kuda nokollashe lijaratiha enage awattariyan heda kurunge kuda ichi gotuka nudekeshe walau kura ashati muhraqin anda leifanwata kakka leifawa bakattigge faage emme da ei mokkando mihar vejjam illalan e maruge echen heda kurum bes ei kuda ichi gotuka nudekeshe aswege muradake mege beenumaki kommen ege saatuga enno kaleefan hadis kuraba bayan koddevam beenum wani kitam me kuda minware kitam me kuda minware ves heda kurumuga ei kuda ichegge gotuga nudekeshe hama mi riwayat mi kama bardin mattaka itur riwayatin abu hurairah gari riwayat fa riwayat zikr kuraba fam ni riwayat namas ehen sahabi abu hurairah radhiyallahu anhu riwayat ari riwayat fa riwayat kaleefan vidalu wani hama mi gota ya nisaul mu'minat e mu'minan hin takunne ya nisaul mu'minat takraru e mu'minan hin takunne la tahqiranna jaratun lijaratiha ifs awatteriyaku anen awatteriyan heda kurame maru ekuda ichigotu ganu dekeshe wala firsin shatin hama mita beenun ko famati firsin naki hama ei bakarige emme mokkando emme faage emme da emme waran heda kurum mes eha dan ichi heda kurum sei kuda ichige gotuga nudekeshe ema mi hadis wasfulu hama me do alman men nimmalani inshallah mi anna hafta ga alman men nam yavatterina gule babuta nimegendani adi mi hadisa behe gutun hore itoro tafsir tabbas alman men inshallah mi anna hafta ga den kuriya gendani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته